Čekaj. Povratam. Ovdje isto malko teka. Dobro. Iljada. Čekaj, zastani. Zdravo mistovi, kako ste? Dobro dojdete vo moje novo video Vlogmas, den broj 9. V današnjem videu i pravimo šminka i frizura na sastavi. Odnosno ja, šminka i frizura. Dajte je napravim klovn. Še David, da je napravim uga ili klovn? Kako takaš ti? Той мой самуба, само клуб, така. Те uništam сега. Ne, nešto mnogo šminka Се samo. договорихме без шишање. Pa normalno. Слушате, на 100.000 лайкови, 24, не на 100.000, 100 лайка, 24 сати ми е слуга. Ajde vime. 100 lajka i 24 sati sam sluga. Što vikate? Probajte. Сега će napravimo jedna... Луѓе, ве молам, само ја му слугувам, нему тој мене ништо. Će napravimo jedna ugo frizurča luѓa. I... šminkame samo sa karmim nemame nešto mnogo šminke, ne koristim ta šminki pa nemat. И никој не користи. И... Ти користиш. Će ubijam. Тој ми залепи мене. Će ubijam. Će ubijam. А те туја нам ја. Dobro сега, znači luѓе. Treba da našminkame i da napravimo frizura. Da li smo spremni, ja počnimo? Не. Ne znaj me normalno što treba, така nema ni potreba vi kažem što treba, така? Treba? Subscribe и лайк. Така je. Dislike nema potreba. Да. Subscribe i like jedan. Ajde. Odi me da iđe da subscriberi luѓе. Ајде, за 5 секунди. 1, 2, 3, 4, 4,5, 4,70, 5. 1000 subscriberi luѓe i 100 lajka na video. Ajde. Mislim 100 lajka ste predaleko, така da nema do sluga. Овој неće 100 лайка, пошто неće да ми биде слуга. Ajde da počinje sa videото. Сега поставам камерата овде сега. Да ја поставиме камерата овде вака. Мислам дека е добро. Да, топе. Ајде да почнеме. Еве сме. Преглед со шминкање. Умре. Кармин? Намести се. Да се прекрескам само. Да преживеам до утре. Овде сме кај камерата сврти Луѓе, се. молете се Пушти ја ногата, срамота. ова не биде последно видео што сме го снимале со мене. Никој не умрел од шминка. Ајде видиме. Отвори ја устата. Значи, ќе ми го пикне цело. Абре, да те нашминкам. Чекај. Но што ли си тоа, бре? Чекај. Абе, дојди ја те бацам. Чекај. И на уиште работа. Ти да си... Чекај. Дојди. Никој не умрел од Кармин. Чекај. Повратам. Оди уште малку така. Добро. Илјада. Чекај, застани. Ако стигнех видео 1000 лајка, ја него го шминкам излага Не прифаќам до толку. 100.000 лајка. Мислам дека си добра. Сега очите, чекај. Абе дојди Да се видиме. После ќе го видиш резултатот. Затвори едно око. Ова ја си паново. Затвори. Абе, Чмутето тоа. затвори око. Ај поедно прсто го намачкаш па после. Ајде. Јади. Бегај. Ајде. Затвори око. Затвори око. Абре, застани. Ете така. Ете, нашминкана си на очите. Чекај. Затвори стендото, уште малку. Чекај. Ќе му биеш. Добро. Сега. Стани. Абре, потече. Стани. Уште на лицето. Чекај. Вака. Овако на самиот. Вако, онако црвенило или како и да се Е, уманило. Тоа немам ја. Чекај.
Zastani, chcę tylko talicę. Zastani. Ti ne si normalno. Minuša to napravi. Bježi, čekajte vi znam. Ušu, da te napravim. Zastani. Ovdje izgleda kao da su mi se tepala sa nekog... Čekaj, na čelo to treba. Ne, Stoj. za ovaj jak otek će radiš. Evo te. Čekaj. Evo te, gdje šuva si? Daš? Za ovaj ima jak otek gdje. Kako li je? Ne te gleda džave me te poštuka. Dojdi. Ne. Daj mi ga čas da spušti. Sega, Ne, samo još sam ti... vreme je da je Čekaj, Zastani. ja ću si odvojiti. Ovaj će ne samo uva za guizvaj, će guizvajci i kosata. Ajde, češla me. Lele! Ajde. Ne vreskaj, zastani. Zaletino. Zastani. Te vidiš šuba češlam? Ajde. Bravo za mene. Ovako ne si izmijet. Imate sakatam. Ovo je kad misle, ne sam jed. Da se mijet? Ne. Zastani! Daj mi ga vama. Ima super mojih što se... Zastani. Ali sam ubijet, Da le! naš, da Uje mi se žive... Sjega da i vrzime kaseta. Gospode tamo! Čekaj. Ne! Zastani, ja kam frizura to sam Ne, toga ću. Lera, ako mi se otvori prilika da te šišam. Pak. Pamtiš kome šiša što ti što mi napravi? Što ti napraviš? Fubo ti beše, ne mi da... Pa dobro, ama. Ja se to vidiš tam svega. A, sad će. Daj mi Čekaj, drugo. ja si će... Zastani. Ostaj svega, ja te pram frizura. Izgledam ko na Joker. Zastani. Abe, gledaj go kako je ovako. Zastani. A razvrti se na ovaka. Barem da zemeš jedno žolto, Čekaj. jedno žolto, jedno plavo zemeš. Čekaj. I to ću ga iskoristimo. Ne, što čekaj! Što će mi pješta toliko kosa? Ne! Svega. Zastani. Imam ušte rame, to stoji. Ovaka. Mislim da si mnogo dobra. Ne čepkaj! Vidi! Nego fajn. Au! Ne bolit. Ne bolit! Ti ne si normalno, no ja ti kažem. Ništa ne ti. Ništa ne ti. Čekaj, puk na stolot. Glej, šiva si. Ovo ne bojiš da vidiš. I dečki. Fajno. Daj barem da se podobram, žiti sve. Daj. Dragi gledači, kako ste da vi je pokazam Jana? Vi. Zastani ti. Ali zastani! Se se vidim da vidim. Vi. Jedno repče, dve repčinja, treto repče. A meni? A si sad nio se ga ovdje? I dečki, сега će biti dvaka. Jedan boks, drug boks, Ne me tepaj. Če govorim. Like i subscribe, ajde. Vi. Like i subscribe. Obavezno mora zaradi vašega trpam ovdje nasilstva. Me maltretirat. Luda. Crkni. Zatamna, kada? Mitä? Se ei... I ja izgubim vozduh. Siis Maria to da mu ubijat. Ocenate Ocenate iskreno v komentarji kako izgled od 1 do 10 i ova repče nazad što ga imat. Opaška. Bukvalno. Сега
Na spijenje kuće fatam. Čo se razbudiš vaka, penač imaš, pa posle žiletot, fil, pa posle ušitač, pa posle nosat. Ľudia, vy ste svedoci, ako ne som živ, ja ne vinovna. Pa posle... Dobro, mislim. Crven me naprej. Čekaj. Vaka. Zastaň. Doj malko, čekaj, stoj. Ne može više Aj, ništa. te molim. Ne te tepam, te molim. Znači, moraš ovako napraviti. I cijela mama. Koji te slaže? Klikni malku da te vidat ľudia. Така. Stani malku. Така, mislim neka... neka ne te gleda, tebe mi je gleda. Što da ih pravime? Daj tepam. Da me poperajte. Za tepanje nemojme, pošto žensko i male. Mažite ne smije da tepat ženi. A što se dešava ako ja žem? A to je druga prikazna. Vaka сега. Vaka. Glej. Završi to i transfilmot. Ej, predolgo ti da video samo sa zborenja. Hvala mi prav mnogo što ga gledavte i ova video. Posle video. Me gledate mene v kupatilu, trčam sve vle. Da se izmijeti da se je raskrič frizurata, a mnogo ljubav frizura. Hvala mi ljudi što ga gledavte video. Ako vi se dopadlo, nikako nemojte zaboraviti da stavite jedan golem like. Ako ne stavite jedan mal dislike. Utka. Ma ne morat ni dislike da stavite. I ako ne vi se dopadno pak like. Zašto ne? Ubaj like od paubafe. Ešte paubafe. Like i subscribe sa vas sekunda, a nas mogu ni značat. Taka je. A subscribe od isto pojiče. Subscribe od vi samo vaka go berajte. Zašto ja bih primjer za subscribe? Odimo su ti od crven. Vaka seka. Kažem hvala vi što ga gledate video. Kažem ako vi se dopadno da stavite like. I ako ne vi se dopadno dislike. Pišete v komentar ocenu od 1 do 10 za frizurata što je napravim za Jana. Site 100 lajka da mi bili cuga. I kažete da li ja sam glup v pravljenju frizuri i šminki ili pak ta je grda. Ja da bev grda će se vikat Kristijan. Sega, da li me navredi ova? Mislim da kada. Dobro. Hvala vi što ga gledate video. Pozdrav se na ljubavo. Se gledame v naredno video Vlogmas. Den broj 10. To je utre. Ćao.